ከቤት ወደ ስራ ነው። ወደዳችሁት ንገሩኝ። የሚቀየር ነገር አይኖርም። ብለው anyways you're not don't worry it's all my attention ፈልጎ ነው። How was way to the office? It's raining ትንሽ ግን it shouldn't rain because I have my hair out and now if it's gonna rain the whole day I guess I'm gonna stay in the office. It doesn't matter if it rains or not. Again, we will see. ማታው ጸጉሬን እንደዚህ ጠቅልዬ አሳድሬ ዛሬ የዝናብ ራት ከሆነ እና ደግሞ why does ሁሉ ጊዜ በዚህ በኩል አልፋለሁ እና ሁሉ ጊዜ ፖሊስ አለ ዝሆን እንጂ okay that's cool ሚቲንግ ስላለብኝ ነው ባይዘው የምሯሯጠው በጠዋቱ የሚያሰበስብ አዋዜ ያለባቸው የኛ መስሪያ ቤት እና እንትኔን ረስቼ መጥቻለሁ ማይኬል so good luck with your hearing but yeah በኋላ አወራችኋለሁ it's lunch time I am gonna eat my lunch ፀሐዩን ፈልጌ ነው እዚህ ጋር የሆንኩት ግን we will see if I can stay here because በጣም የቱሪስት ኤሪያ ነው ጉንዳን አለ እዚህ ጋር ቂጤን እንዳይቆነጥጠኝ በኋላ ደግሞ የሚጠጣ ሊያስቁም I'm not actually wow it's so nice It's like I'm doing a food review. I'm just having lunch, guys. Massage belchi ጨርሻለሁ እና let's just explore ይሄንን ሰፈር. I don't know. I still need a drink though. Ice cream ሳይሆን የሚጠጣ ነገር ፈልጋለሁ. እንዳትስቁብኝ ግን መሮጥ ልጀምር ነው. 10,000 ማራቶን ልሮጥ ነው. I actually can do it because እኔ ሩጫ ምናምን በጣም ጎበዝ ሯጭ ነኝ መሰለኝ በተለይ በልጅነቴ በጣም ሮጥ ስለነበረ I'm just too lazy to start doing it ነው እንጂ if I start running I feel like I'll be good at it ይሄ በባራ ማርኬቱ በኩል ነው የመጣው ባራ ማርኬት just የቱሪስቲ ኤሪያ ነው ምግብ ምናምን ብቻ ነው ያለው በዚህ በኩል ግን ከሄድን I can show you guys የፕሪዝን ሙዚየም it's like እንደ escape room ነገር ነው ከጓደኞቻችሁ ጋር ምናምን ቡክ አድርጋችሁ ወጣችሁ ኤክስፒሪየንስ ማድረግ ትችላላችሁ the Great Hall of London እንደምታዩት አሁን ላይ ፍራሹ ብቻ ነው ያለው half of the wall is gone these ruins are the remain of the place of the powerful Bishop of Winchester one of the largest and most important buildings in medieval London okay በሜዲቫል ኤጅ ጊዜ ለንደን ውስጥ የነበረ ፕሌስ ነው እቺ ፓርቷ እቺ ነች አሁን ያለችዋ That's crazy. ነው ውስጡ ደግሞ እንደዚህ ነበረ ነገር 12ኛው ሴንቸሪ ቢሾፕ ሄንሪ የሚባል ከወንድሙ ጋራ the place was built to comfortably house the bishop when he is staying in London. Okay, London ለመቆየት ሲል ነው የገነባው. These visible remains were part of the Great Hall which formerly stood alongside the south bank of the Thames. በዛ በኩል south bank of the Thames አለ ይሄ river Thames ወንዙ ማለት ነው። እስር ቤቱን በኋላ ሳያችኋለሁ ግን This is the story, guys. ይሄ ደግሞ የትምህርት ቤት የስኩል ኪድስ አሉ እንዳታዩዋቸው please ቪዲዮ ላይ እንዳይገቡ I'm trying to protect the kids ግን I'm like don't look at them anyways here's the river Thames ወንዙ ይሄ ነው እና it has like overboats ምናምን ነገር guys I'm scared of height See the church? There are so many churches in London, like every corner you go, church አለ ግን people would rather turn it into club ቢያደርጉት ነው የሚመርጡት It's very sad
lunch time well spent, I think. በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ። I hope you guys can see it properly. I'm acting like a tourist. እስር ቤት ያልኳችሁ ደግሞ ይሄ ነው. This is the prison, guys. Torture your friends. ውስጥ ስትገቡ like የሪል ፕሪዝን እንትን ነው ኤክስፒሪየንስ ነው ሊሰጧችሁ የሚፈልጉት። ልክ ገና ከመግቢያው ራሱ ያስፈራል። Can you guys see? ትንኝ ሁላ አለ። እንደዚህ ነው የሚሆነው ውስጡ ስትገቡ። ፓኒሽመንት እንዴት እንደሚደርስባቸው እንደነበረ ቱል ምናምን አለ። ይሄ ወንበር፣ መጥረቢያ፣ ሚስማር ምናምን እና እንዴት እንደይቀጡ እንደነበረ በጣም ብሩታል ነው። I don't want to see that. በጣም እንትን ያለ ነው። like extreme የሆነ torture ነው የሚደርስባቸው የነበረው። Imagine being a prisoner. የዛኔ you guys can come and torture your friends. There are this open space. You can just grab lunch and sit down on the sun ምናምን, which is only a summer activity. ከሰመር ውጪ and you can't do this. You cannot sit here. 10 minutes ቢኖረኝ ነው ከዚህ በኋላ። I'm walking too fast. It's time to go back to the office, guys. I'll be going inside አሁን እና ስወጣ ደግሞ ወይዬ እላቸው ምን ነበረ የሚባለው? ሀዬ እላችኋለሁ። ምን ነበር? ውጋት የቀጠናው ስጋት እላችኋለሁ። Just got my drink. Raspberry lime. Guys, I'm out. ጨረስኩኝ ስራ። ቁጭ ብሎ ተደስቼ የወጣው ሚል የለም መቼስ አይደል? Everyone is just chilling. አሁን ከስራ መውጫ ሰዓት ስለሆነ ብዙ ግርግር አለ መንገድ ላይ right? እና I'm just like in my vlogger era. vlog እያረኩኝ ነው። ፍራቻው ምናምን እንደ ቱሪስት አክት እያረኩኝ ነው ከቨር ለማድረግ ኮፕ ለማድረግ እያሰብኩ ያለው because if I am a tourist you're not allowed to judge me, you know. Tourists can do anything. They can take a picture on the most like እዛ የሚኖሩት እዛ ነዋሪ የሆኑት ሰዎች የሚንቁትን ነገር or like let's say አሁን እኔ ለንደን ብሪጅ ሄጄ ፎቶ አልነሳም because I live here, you know. ግን ቱሪስት ግን ለንደን ብሪጅ ሄዶት ፎቶ ተነሳ ብዬ ግን አልስቅበትም ወይ ጀጅ አላደርገውም። ሶ አሁን እኔ ለእናንተ ብሎግ ለማድረግ ስል የሆነ ካሜራ ይዤ ምናምን እንደዚህ ምናምን ስል ሰው አየኝ አላየኝ ብዬ ልሸማቀቅ እችላለሁ በትንሹ። ሰው ኮፕ ማደርገው እንዴት ነው? ቱሪስት እንደሆንኩ አድርጌ ፕሪተንድ ማድረግ ነው። that's the only solution because it doesn't matter what they do. እነሱ በ40 ዓመታቸው በ80 ዓመታቸው ማይንድ ሴታቸው ካልተቀየረ እኔ ብንጫጫ ብንጨረጨር የሚፈጠር ነገር የለም right? So they don't even know any better for themselves because እኔ harassment ደረሰብኝ መንገድ ላይ ምናምን ብዬ ኦፊስ ገብቼ ሪፖርት ባደርጋቸው I can guarantee you they would lose their job. ግን I don't want to be that person because ግን I should be that person actually. Anyways, this is a ሌላ ቀን conversationችን ነው የሚሆነው. Okay, so now just gonna grab something to drink. ሞክረው ነው ዛሬ ደግሞ Anyways, let's go home. I feel like this is day 1, day 2 ያልኩኝ ማሳያችሁ ነው። weekly vlog ባደርገው ነው የሚሻለው instead of like a daily vlog because I haven't showed you enough. ዛሬ ብዙም ብቻዬን ስለነበርኩም ብዙም እንትን አላልኩም
እና ደግሞ ተጣድፌ ነው የወጣሁት። ላይክ አልተዘጋጀውም ነበረ። ጠዋት ሚቲንግ ስለነበረብኝ ሜካፕ ራሱ አልተቀባም። ሲ ሆፕፉሊ if I have the time next week I'll do a weekly vlog. How about that? ይመቻችኋል ወይስ? ኦኬ let's go. ጠዋት ስራ እገባለሁ፣ ምሳ እበላለሁ፣ ከዛ የግርግር ነው በየቀኑ። ይሄንን ይመስላል የቀኑ ውሎዬ። Thank you guys for coming. I'll speak to you soon. Okay guys, I'm just waiting for the train. Again we're gonna do our makeup. ትሬን እስኪመጣ ድረስ ሆፕ ዛርፍዶ ማሯሯጥ መቼ ነው የሚሞላልኝ? መቼ ነው የሚሞላልኝ? ያው የኔ ነገር አይ ጉድ አይ ጉድ አይ ጉድ አይ ጉድ። My train is coming in 2 minutes. So we're having lunch guys. So እኔ ኑዱል ነው ያዘዝኩት፣ እሷ ደግሞ ፊሽ ነው ያዘዘችው እና ኑዱሉን አይታው አልወደድኩትም፣ ይሄ ትክክል አይደለም ብላ ነው የተወችው እና she's trying ከኔ እና her face she doesn't like it. Is it bad? You can do better? Yeah, okay. It looks nice to look at though. So we just got a drink guys. Cheers. Okay guys. Work is done. I've sent one email. I'm joking. It's just a Gen Z joke. This is like day 2 of me vlogging. I hope you guys get the gist. ማደርገው ነገር like I'm just trying because ከስራና ከቤት ውጪ ሌላ የሚሄድበት ቦታ የለኝም unless ፕላን አድርጌ ቡክ አድርጌ ምናምን ካልሆነ እና I have like a very boring schedule ያለኝ እኔ እና ከስራ ወደ ቤት ከቤት ወደ ስራ እምወስዳችሁ ግን I hope you guys are enjoying it. ካልወደዳችሁት ንገሩኝ እና it won't change anything. የሚቀየር ነገር አይኖርም ግን I will try to like to take you guys to holidays ahead, you know. ብዙ አይነት ነገሮችን አሳያችኋለሁ. Maybe I should get some donuts just to spoil myself. ግን እኔ I've been eating so much sugar ሰሞኑን. It's the outfit of the day. ግድግዳ እያወሩ ነው። There's a camera. I put you guys there, right? And you're on in the below. Anyways. You're not, don't worry, it's on my face, don't worry. You're good. He's just attention ፈልጎ ነው. Don't put me in here for that. You're not. And now he's wearing full mask ደግሞ. Who's gonna tell who you are? I'm just a girl out here experiencing life and there has to be a man. You're ruining it. Read my lips. I'm gonna grab one more drink. Guys, once Greg starts doing matcha drinks, it's over for Preds. I swear. Why is everything so expensive? I don't care. I like Greg's. I got my drink from Greg's. Apparently they do matcha drinks. I didn't know that. Some pairing for you.